ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯉ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯃꯈꯥ ꯅꯟꯖꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯎ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯎ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯃꯦ Your word is banana. B-A-N-E-Y-A. Banana. Sila ko. ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯇꯣꯛꯇꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯦꯡꯉꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ 6 question ni question taruk khotani aduna chapuda yawa noi ge spelling gi question chingje noi la aga lawduni lawra kana tichena hangtu ni roda what is the spelling of adu du no ko hanguni ko iPhone ꯑꯅꯤꯅꯦ ꯃꯦꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯞꯄꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯁꯦꯝꯁꯪ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯧꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ iPhone ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ What is the spelling of wicked? I repeat, wicked. W-I-K-E-D. Your answer is wrong. The question will be passed. What is the spelling of wicked? Wicked. ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯃꯃꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯣ ꯍꯧꯒꯠꯍꯜꯂꯒ ꯆꯪꯉꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯪꯉꯣ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯅꯪ ꯃꯥꯏ मनाक्ता I repeat, the word is wicked. W-E-K-E-D. Your answer is wrong. The answer is W-I-C-K-E-T. What is the spelling of dolphin? I repeat, dolphin. Nang ito kaya mo to hayak kaya? Hana ito kaya hayak kaya? Dolphin is spelling. Can you please repeat? Your answer is wrong. D-O-F-I-L. D-O-F-I-L. Your answer is wrong. I'll repeat the word. Dolphin.
P-O-L-P-H-I-N. Correct. Your word is wonder. I repeat, wonder. Okay, okay. W-E-N-D-E-R. Wrong. Wonder as in wakhan khanbagido ko. Wonder. O-N-E-D-E-R. Would you like to repeat? O-N-E-D-E-R. Wrong. W-A-N-D-E-R. Kemarin sih yang mau ngobat roh dia, spelling kita W-O-N-D-E-R. Correct. Gimana? Sienge, que creía usted. Si no nena, me dice, chinga. Your word is lizard. I repeat, lizard. Your word is lizard. Lizard. Not the L-A. Lizard. Chị Thiện đi. L-I-Z-R-E-T. Wrong. Inu, nang do sida sakri thara kan nangi sida phamo nangi do. Chị U đi. L-I-J-E-R-D. Wrong. L-E-T-E-R. Wrong. mathang ama lo la adu thamo adu dum thamo la halo moi la halo ba nang wa ni next hagolo question ama lo halo ya piramo adu dum hala swe Your word is prince. Adum explanation to view microphone da kasu kaide. Thôi. Cái quang thảo giờ là tuy nhiên bác nào rồi. P-R-I-N-G. Wrong. Next part. Your word is prince.
microphone itu macam cerita apa? Nak wifi. T-R-E-S-T. Wrong. P-R-I-S-C-E. Correct. Lo không có lo. Xin lo. Your word is whale. Whale. Sea creature of whale. May isilat ng bata. Whale. Yang pacau sado, paisau sado. Asal dia. Ini aku just translation tu sana. Aduh loh, mana isu yang lagi sana, mana isu. I repeat, whale. Time kan ada pagi time. W-A-L-L. Your answer is wrong. Time untuk pagi siapa? Pari sudah sudah. Ya pagi. W-E-L. Ini complain. Wrong. Mama pagi complain lah. Kali aku nak 30 second dia tu nak pergi dia complain so hilang nak buat siam tahu ya, siapa? I'll repeat the word. Whale. The sea creature. Big one. Atau apa? W-H-E-L. W-H-E-L. Wrong. W-H-E-L. Correct. Inu, skor kaya kemain tahu nggak? Kana ano? Kana ano? Tien pangi je. Question जो अगर तरक थम्सा बनी है तो contestant तरक नहीं होगा contestant number 3 kay Thoksona Maktara Fangki aduga Islam kay Basu Maktara Fangi aduna question ani hoga kay hijagini aduga ani hoga ko winner hijagini atai mali do thora paya ni ani tak kay Thoksona aduga Islam kay ba mani lehoro aduga mani po Kana anu leh ko haro. kay ba kay diga Kana ani dole ho ratai ke loi thok ro yar ni. Matan ka roja. Wheel hai di. Kemudian lah to ho ya. Lao song tholo lao ni song tholo. Noi ni le ho. Blue whale. Bahang sama an ni. Blue whale. Mani pikir tengah hari mul. Amoy undi. Mati dia ngau ngau ni. Hari ko. Mana basi pronunciation sana ni. Mana kil bolor lagi? Abu nga. Abu nga sila. Ay ko kil bolor lagi. Ay ko mana ini dong kil. Wea di tapi aja ini nak aku kayak gimana? Kanta sama. Motor lagi kamel. Hai tak hai. Apa ये क्वेश्चन ini pun gini kok. Question ini sih खुद थंगत का हम बतने हंबा कुंबई आगनी अदना खुद थंगत ना उसे सामने में भेलो Kana anu ini je tahu deh. अदो आराम से इरेजर में तो होगा खुद
Your first word is ugly. I repeat, ugly. Haktido. Ugly. U-D-L-Y. Correct. 그만하기 공부하려고. The second word is jelly. I repeat, jelly. T-E-L-Y. Wrong. Double L ने लाल है जेली असा पोतो दंदन लावतो जो लाल है फार Adik kelas 1 Oktober Pasrunsan Hasnan Karimba Gula Kudu ini Hasnan Karimba Ini sudah Kain Thompson Yang Gula Kudu Kain Thompson benar 10 points lagi Adiba Hasnan Karimba nak 15 points benar Aham lagi kelas 1 and 2 First and second tackle Betul 3 to 5 Tapi pusing jauh nanti cekliman kita berikut. Kelas ke lagi no? 3 to 5 Ayaw eh. ya yang selo depan di PIA yang selo 야 이봉아 가가 맨날 설날로 라팔로 마이크 yang selo tadi colo cok biji paru cok Abu tonton. lupa tu ni piju kami mix lah Mixing itu tulis. nanti sekarang Cekli pembela cekli anak lutak. Itu ngatur pusing aku masih lagi. Asyik lagi pun cekli sama itu bibir. 3 Ini 3 ya. Kelas क्या गिनो बा? Ayaw eh. lau tadi lau Siapa kamu sih nonton donet atau orang dari belakang di sana simpan dia kan? Dari mana betul? Datang lagi ada sosial lagi dari mana dia ada kita pikir kita simpan dia kan semua. 그만이 제일 먼저 나와 마이크 그러면은 Nanti sonde mamai de sonde olan chel angang mi parents kai do. cok itu pilih sih Mamin ke kirong ka pa do loi pu tho. cok isu deh ni Paper mo na binyan. Cekli sih namanya itu tadi. Asli main lepas main yang paling sangat tadi cekli sih. Mana hoga? Asli main itu janganlah kata ini nah Pemana angang sampai aku di ini itu baru main mana pak? effort paper mama kari contoh Aduh, kata lo mau tenang dia itu pertama kita mau tanya dulu. Ini itu pertama mau pikir orang sendiri kan? kelas kan no hai Cinta pria ni wali eh cinta pria ni wali nang di kan no lihat ada lihat apa kau jangan sakit no apa lagi dah sili kau jangan sakit no Cekli sendiri orang biasa cekli sendiri itu kalau dia emang nggak mau. Amu kamoyo ba? Amu kamoyo.
Jadi 3 to 5 ke ang asli penata spell na to beberapa kali Hisman Hemas Hemas itu pula Angah buat lah. Kayo chok kayo kayo. Angah buat le. Ano? Angah buat le. Sapri aku penting na pidi ako dengan kayo na ngayon. Sapri ako katong pagkain sa bigyan na sapri ako pidi ako ngayon. Apa hindi ba may ambot ang pabulat ko? Ang sisigi. Sapri ko na begitu jadi ni boro-boro. Kadi laga pensil yang diri ro. Karano? Kadai, Salin kadai. Apa lo itu aja? Dah boy.
Okay.
Turun hal. E R R I. Okay, jadi lalat dan sama depan bro. The word is uncomfortable. Atau hanya ada bukti itu 50 second dulu. 50 second dulu kira atau kira tulis aku waktu mantel aku dulu. Ini kan? Correct. Which doesn't your word is necessary. N-E-C-E-S-A-R. Your word is correct. Class, are you? Your word is government. Government. Meaning mo. G-O-V-E-R-M-E-N-T. Wrong. Next. Which class are you in? I'm in class 4. We will get a past question first. Your word past question. Ano, mga pinagbaga ko siya. Ano ko? Theory history. T-H-E-O-R-Y. Correct. Correct. Now you will get your actual question. Past question na taba. Your word is beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Correct. Dale. Last question jo bhange ma. Ada ni mo to ni. Which class are you in? Your word is tsunami. Hoy. Ay, jangan lupa nih mas saya bisa belikan. T-S-U-N-A-M. Correct. Which class are you in? 4. Your word is disappear. I repeat, disappear. Mom, give it up. D-I-S-A-P-E-A-R. Wrong. Reset. Which class are you in? 3. Your word is basket. I repeat, basket. A-S-K-E-T. Correct. Which class are you in? Perfect. Your word is receipt.
put like the chief receipt. अदुदी put thambane aina put thambane malam ido aina haisina put like bala chi ama macha am pirapado ECIP wrong. Which class are you in? Your word is picnic. कोई करता picnic. Wrong. Double. Which class are you in? Your past question is picnic. कोई करता picnic. PICNIC. Correct. Your actual question, the word for your actual question is butterflies. BUTTERFLY. Butterflies. Plural. Butterfly. BUTTERFLY. Oh yeah, wrong. Double as. Oi. Double jump dulu. Ni mata 50 second ya ba. याद है once मैं 50 सेकंड दिखन भी आए once हाइडो कर दिया याद है खन बदी आए मैं 50 सेकंड उमर उस दर ये यार मतलब तो आज कोई ने सांगा नहीं देती Butterfly. Plural. BUTTERFLYS. Wrong. Or the word for your actual question is happy. HAPPY. Correct. Which class are you in? Your word is ancient. Arriba, China, ancient. Pass over. Which class are you in? What? Your word is scissors. Scissors, kati. Kati. SEARS. Wrong. Which class are you in? Your past person is ancient. Ancient finally. CIPT ada subjek lah kerja. RECIEPT orang tu. Mai di sini tu ni ada mana? Mana VED harakat nanti apa ni solution mereka dukan di sini harakat mana siapa orang punya. CIPT dari subjek lah. Ada tu bangun angan mesti ada halo. Lagi tu cuma ada orang nak makuk tadi ada lah. Angan amun tu kesan yang lagi. Swimming. Luar.
50 सेकेंड खन वाखंड माना बोनस का डायरेक्ट क्वेश्चन का तोंगा बोनस डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट Which class are you in? अरे सुमाई जो है हाइडियो बताना है माउस कर दे